Di dalu pasdang hi kejingelang hi kebanukong gede po hadan bat po tanwai. Di kini kejingelang gede tang kinong mau kodro untuk kesin kebanukong. Bat kesin kebaan pun juga po tanwai. Jadi ga ikut kinong red daun nong red hi para paima. Tapi kini kejingi hi itu ipor kelapan ki im. Bau kubi dan kesan nekar sedang berkiu hinyok pratekah itu ipor. Rekan kesan mentah kalau sedang berhiar yang gayo. Dia berhiar gayo. Jadi ke Joint Action Committee ke klaim tiap thai. Ke yai sekhmat kumno ban kesan. Ban par ye kini. Sinu badon kino yalam ban iwan bagi patan yang sikosol ka bagi nyarap. Ku belak keren ba tua ye kador ke duit ke bagian. Ipi gaji ang jo kino red ku bagalong mentah. Kidang hakini ki kindet tayo ka embus kala pelai ki result itu kinongren bapli ki don saw samut ki kon di bapas na keju ye bapli ka jingro admission itu ke barat atau hajar absan hajar ui jadi gawe ke kon ke hapsim ya bisa balik tiap admission ndai tang kata ya phir usai ke mobile na tidak ke jing hiar jong kayo kinongren ne ekit sai bisa mereka mengalami mata kesorkan, pak state government ini, kampai macam orang, kibunnya, bat nagalian ki penyak ikui kau, lagi kelak di orang. Ndai hak bapu di kumbala sekeren, ndai proportion kejelah jungi kita orang. Jelah lagi orang jungi, kikun kilapas, ndon syuk kecil siu kikun, kekun kayam kolong tiap, kayam batil liar nama batil kuat pun pulih. Mereka ada kepisah ke batik miki kepala. Kimi asyuk nak kerap yang nama kehia kayo kuat. Nei kimsi umanoban bakli ini. Dan nak kalian sunang putui ke goben. Kadiban kain asyik kinongret. Nama tumba kalau mentah. Kini kejingrat kaki. Haga bokut hi kancak no.